Jajawai tu sa kajaman-jaman na makaitina na sulibat. Saka tu sa kajaman-jaman aurita sopui na kaino at samas imazay tu a Roma a suratan. Imazay tu a dusa kayan, imazay tu a itakaran paju taporo katu itakaran. Roma su zang 1节到11节。Mana sika lavjek tisun a penuapual tua zuma ini kasuna makaya a kivavira de tua supasario aya tua tisuna a penuapual tua ari-ari saka namaya uta asu shikudan na masa ki pene-pene tangasun tua supasario au kemelang icentu ini ka pasario a pina papenetan noa cemas taichua namaya tutsua cao-cao. Ucek benua pual sun tua kinudan noa zuma lakwa namaya tua zua uta asu shikudan saka uri maragawakan tua patavung noa cemas akisun ayaya akinemenem mano semam paatereng sun tua kiliva ketua kiadi le tua pajika tenua cemas nakuya no ini kasuna kemelan tua kiliva kenua cemas ayat tua uri pakiumal janusun lakwa kedusul asu warung saka ini kasuna kiumal mana sika maro jemau jaul angasun tua kinamali noa cemas api janusun tua sipata sajirungan patavung noa cemas janusun no majalunanga azo adau sipasiki namalian papa mamau papa penet noa cemas ayat tua cemas uri sikirain tua kinudakudan noa tara macidi-cidi lan tema demauvarit tua cao-cao wanga izwa amarka cao-cao na salinga tua gemaugau kemasi tua cemas tua rigu tua mapa alayang tua pararau ta nasi sa kiadi laki po sensengan tua nangwangwa nama itu cua cao-cao ki papu nasyanga noa cemas tua nekanu papa tezuan lakwa azwa cao-cao wa timadu sakamaya shiki nemenem inika naki parain tua kauridan na turu sa kiparain tua na kuya-kuya dara patavungan noa cemas tua na penaramu kinamali saka na kuya-kuya asikudan cao-cao kemasi yudaya cao-cao patela inika yudaya cao-cao nekano uri maragau tua sislapai katua kapaura au nangwangwa cao-cao kemasi yudaya cao-cao patela inika yudaya cao-cao ki purigu ki mapaalay ki nasulivat ayatwa cemas inika pasasumaya-maya aicu kai noa cemas satu sua sinana purua kai mazai tua pi tua karam izo amarka cao-cao na salinga atau gemauga wa kemasi tua cemas tua rigu tua mapa alayam tua pararau ta nasi sa kiadil kipusensengan tua nangwangwa nama itu cua cao-cao ki papu nasi anga noa cemas tua nekano papa tezuan aicu kai noa cemas simciki mazai tua Roma su 2章7节satu cua kajaman-jaman asini popatarwan 恒心行善爱
patutur bahasa Jawa kipusun sengan tua能忘我爱呀。基督徒能恒心行善，是从主耶稣而来的力量。千百年来，教会曾经历许多艰难的压迫。初代教会的信徒可说是用生命见证福音。保罗在第4节提醒基督徒反思，是否轻忽上帝的仁慈、宽容和忍耐，不愿意悔改。保罗这么说，是因为人在信仰的道路上遇到困难无法解决时，往往把错误归咎在别人身上，自己却越来越刚硬，不肯认错，以致做出比非基督徒更恶劣的事。保罗以2种截然不同的结果劝勉人：顽固刚硬的必招致上帝的义愤和审判；恒心行善的，上帝将以永恒的生命赐给他们。过去从许多信仰前辈的身上，可以看到他们单纯的信仰，恒心活出美善的见证。年轻时，我和外子构善优耀牧师一起牧会。教会信徒的经济虽然不富裕，追求信仰的心却非常的火热。在穷困的生活中，仍可看见信徒们恒心行善，纵然像一滴一滴的水般软弱不足，却不断突破如岩石般的困难，让一栋美丽的教堂树立起来。这样的动力来自他们恒心追求上帝的话语。如今很多人感叹现代的信徒不如过去的信徒那样单纯和火热，这是因为在信仰的道路中我们缺乏恒心。现在我们要逆风而行，勇敢对抗世界的歪理，持续追求真理，持续祷告，持续行善，直至待降解期，让我们默想上帝的仁慈、宽容和忍耐，追求从他来的尊贵、荣耀和不朽的生命。现在都说个zaman-zaman恒心行善。Satu su asini pakinum， 在这待降解期中，我要如何安静心，重新学习恒心行善，追求从上帝来的尊贵、荣耀和不朽的生命。Sina tu soka zaman-zaman arita gigalui na kinum na tinagamalu akinum ayakana pasamarau kainuri。充满怜悯慈爱的主，求你赐我新的心，新的灵，帮助我时常警惕，不随从这世界的恶，而能遵照圣经的教导，恒心行善。求圣灵帮助我，奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali tu soa kajam-jaman na makaitina na ilarai tu amana sini padada kata no tiakama semas latina na kemelang tu soa jitai mau mal ini angka mau ka site sangasan lai chua na kemasaruan na marakata sebalita na ta sinja tayau saka latina na pupitsur auri makaitina na patudura kipakin tu amana na penakarvarva ana penasitana kainua semas latina na patudura inuri tayau patudura weka kipusen sengan tu zamana nang wangwa tayau saka latina na kinumnum tu amana sarsulan nua semas tu apajeka tenua takama semas tu ake adil nua takama semas saka nama kaitina na papuligu tu ada kama semas nu nama tu manarui makaitina na sejajaran tu warung na sejajaran tu ada kama semas ayah kena papupisul jantin tu soka zaman-zaman mama mau ada kini kacawan na ada siki pusen sengan tu nan mana manga lakwa nu ini katina na kiparareng ini katina na
Kiparain tua mana warung no cakama cemas pajang rangata no semuncin tua casi selepai mata tua cina kirimua kedesur mata tua cina kikuya secayau tua cakini cawan tua ca cemas saka latina na patudura inuli asumpu tua kainu cemas latina na cakamelan tua warung tua kinuman no cakama cemas nama taja manarui nama Shirvan tina paraut ayakana pasamarau saka madi parma kani ja ikana madungwa kusinupuan damna pazakacanga sanu patsuni na gemado sanu supuim kilaraya muman ayakana pasamarau saka madi latina na sudiva tutsua jakene adawan taja pingan